Kitabu cha Tawala wa Kwanza mriango na mirongo miri. Ben-Hadadi anauzingira mji wa Samaria. Vikara Ben-Hadadi mtawali wa Aramu akikunzumanya jeshi Rosi. Watu wane atawali mirongo mihahu na iri. Mario kala na farasi na magari gao. Akimbuka akiuzingira na akiupiga mji wa Samaria. Akiuma ajumbe mende kwa mzini kwa Ahabu mtawali wa Israeli kwamba Ben-Hadadi anamba vivi. Fedha zo na dhahabu zo ni zangu. Kiza waache wazo nao ni yangu. Ye mtawali wa Israeli akiziuza kiamba. Heo bwana wangu mtawali, mimi na shosi nirijo najo ni jako. Hero wambajo. Wajumbe makuu ya kahiri makimwamba Ben-Hadadi anamba vivi. Nalagizira atua kwako. Maze mahale fedha zo na dhahabu zo. Achionana ela hata vijo machero saa za zizi. Nde ahumiki yangu kwa kwako. Manda ipekesha nyumbayo na nyumba za maofisao. Na manda hala kila kitu ukitaminicho. Ye mtawali wa Israeli akia kunzumanya tumia osayo itake amba lolani uno mtu jo humalasho arola giza ukala hirikirwa changu anangu fedha zangu na dhahabu zangu simkahalilire bule atumia no watu osima kimzigiza makimamba usimsikize edu kumkubalira utuo osamalau kwa vicho haba akiambiro wajumbe wa Ben-Hadadi akiamba mwambireni ye bwana wangu mtawali kukala ndakupa kila kitu richo malaha chaho ela jo vimalasho vivi sinda vienda bule bayo ujumbe makuya na ujumbe kwa Ben-Hadadi akoma ujumbe kwa Ahabu kwamba Milungu ne inirehere mashaka mabomu kala kosa Maria kundakala na vumbira kutosha uzaze maganza ga atosi niriona ya mtawala Israeli akizigiza kiamba mwambireni shikara hala ya mushuwe kwenda vihani asizionye here shikara zeshinda vihakara Ben-Hadadi wapata vurongo wakataro kala yena watawali were makunwani mwa mahemani ngwa akiamrisha tuwe akiamba zitayarisheni kushambulia bema kizitayarisha kwa shambulia wa muzi Ahabu anamshinda Ben-Hadadi lila kukiza nabii iko kwa Ahabu mtawali wa Israeli akizatangaza akiamba ya bwana namba vivi unaona ano majeshi anji ndangiza mikononi mwako vivirero na uondamanya kukala mimi ndimi bwana ela Ahabu akiuza kiamba je vinahendwa ni hani nabii akiziza kiamba ya bwana namba vivi ama ofisa vijana majemedari ya majimbo manda vihenda Ahabu akiuza andi anza jo vihani hani nabii akiamba ni uwe ndiwo ndiye vianza baya Ahabu akiaiho maafisa vijana mareo kalatini za majemedari ya majimbo magana mairi na mirongo mihahu na iri gonya kia kunzumanya wa watu wangi na Israeli atualifufungahi makiuka wakati wa zora vitwani wakati Ben-Hadadi nao watawali mirongo mihahu na iri mariho kalama moma hemani ngwa manarea maafisa vijana mareo kalatini za majemedari ya majimbo makitangulia vikara Ben-Hadadi uraza huma apelelezi na makizare habari makiamba kuna atuma naza kula Samaria Ben-Hadadi akiamba kala mazire kwa dhere hedu kwa vihagwireni na moyo baba maafisa vijana mareo kalatini za majemedari ya majimbo makitangulia kumbola mzini kuna manatuwani ni wa majeshi na kila mwenga akilaga hadhuiwe vivi za hendo wa Aramu makichimbira kuna manatuwani ya Israeli ela Ben-Hadadi akikwera farasi akichimbira unga na sehemu ya ahirika farasi ye mtawali wa Israeli akiafikira na akagwira farasi na goma gari ga farasi na akisababisha hasara bomu sana kwa hao Aramu baadaye nabii aking'endera ye mtawali wa Israeli na akimwamba sitayarisha tototo kiza upangira kuhenda kwani ye mtawali wa Aramu anda shambulia kaheru mwakani wakati huo maafisa mtawali wa Aramu akimwadha makimwamba milungu yani milungu ya mirimani ndo hata mahudhima nguvu erafukihe hana olondani funda yashinda bai henda vivi au soso atawali na hatu hao waike wa makomanda ya jeshi kiza ni lazima ukali na jeshi bomu hereri huru rangamiza farasi kwa farasi na gari kuvufani farasi kwa gari kuvufani farasi ili fuhena Israeli luandani nasifunda yashinda akiasikiza na akiahenda heremari shokala mazamba umwakoro wotuwira wakati za uo Ben-Hadadi akio kunzumanya wa Aramu na makimbuka machenda feki kwenda piga na Israeli baada ya kunzumanya na kugera chakuria wa Israeli nao mambo wala makapambane nao Israeli makipiga kambi kurekezana nao here vibadi virijambuzi wa Aramu wao makikala mazangwagika sinzima ye mtu wa Mulungu akiza mwamba ye mtawali wa Israeli ye bwana namba vivi kwa kukala wa Aramu naona kukala ye bwana ni Mulungu wa mirimani na si Mulungu wa tambarare ndarangiza mikononi mwako riri jeshi bomu na uonda manyokala mimi ndimi bwana makipiga kambi kurekezana kwa muda sikufungahe na siku yafungahe viha vikianza Israeli makialaga Aramu alifuga na mwenga kwa siku mwenga wangine makichimbira mzi wa Afeke na kuko watu 1,200 nafunga heao makigwererwa ni wo ukuta
Ben-Hadadi akichimbira mumzini na achenda jifisa chumba cha ndani. Maafisa making'amba lolofu zasikira kukaloa atawala nyumba ya Israeli ni atu ambazi furiche huvale nguo za magunia jununingwe hunanyugwe vitwani fende kwa ye mtawala wa Israeli hangina nda kuricha uishi kwa hiyo makizifunga nguo za magunia jununingwe hunanyugwe vitwani ngwa makimwendera ye mtawala wa Israeli machinda ng'amba muhumikio Ben-Hadadi anamba na kuvoyo sina lage ye mtawala kuza kamba kwana achere moyo yeni ndugu yangu atumakiwa na kukalaoni uvorouzo na makihendara akakuri gwiraro nenore makiamba ye ndugu yu Ben-Hadadi achere moyo ye mtawala kamba endani mkamuhale mumrehe Ben-Hadadi arihombola haba kumkweza garira farasi wanya Ben-Hadadi aking'amba ndayuje yo mizi yose ambayo baba waihala kula kwa babayo unadima kuika masoko komo Dameski Herorisho henda babako Samaria haba kamba kwa kila gane kiki ndakuricha huru baki kakilagane naye konyake mricha achenda kwa neno la Bwana mwengo wanafunza manabii akimwamba mwanziwe nipiga nacho kiri yeracho hedu ele mwanzi wake kahala nabii akimwamba kwa kukala kuisikizire sauti ya Bwana fundiho richana tu ndalagwa ni simba anambola haho tu akimbolerwa ni simba achalagwa jeri nabii akona mtu mwingine na kimwamba nipiga hedu beye mtu akimpiga na kimpashula Lwe nabii kuka chenda imaho barabarani kumtarize mtawali akitaramusha chokilitamba achicha kichwa hata umatoni ila asimanyikane ndee ye mtawali roho kala akukirani ye nabii akimhakam mimi humikio nere nikaiza vihavikali gonya haki za mtu na akiza nirehera mateka akinamba mrinde yu mtu akichimbira undamriha na maishago hedu nirihe talanta unga ya fedha ela roho kala mimi humikio na shughulika kuno na kuno ya mateka akichimbira ye mtawala Israeli aking'amba iyo ndo hukumuyo uzazi hukumu mwenye ye nabii akichusa haraka chokitambaa cha kizama usoni mwake na ye mtawala Israeli akimumanya kala ni mwenga wa manabii aking'amba ye mtawala Bwana namba vivi uzamrichira mtu nirie nere na mpangira kwa lagwa vikara maishago ndagariha na maishago na tuondariha na atu bae mtawala Israeli achinda nyumbani kwake kwa Samaria kuna na utungu na koro nyingi